mangabe ungakhona kusukuma singahlanganyela usukume welule tandla takho tibhekise kulaba labetile lamhla silibandla kanye kanye sikhokha sigwebo sikhokha ijudgment. God is the judge of the earth. Emhlabeni ubeke ibandla lakhe wathi locolelwa sono siyawumemetela kuthethelelwa sisuke sono wathi kulogulako siyawumemetela kuphila kusuke. We are bringing judgment against every ailment konke longakavumelani nako, kungabe kusemtimbeni wakho, kungabe kusemndenini, kungabe kusemsebentini. Everything that is not in agreement with you, we say you don't belong here, and we say you are judged in the name of Jesus Christ. Mangabe kudzinge kuhambe kuboshwe kukhululwe, we announce the truth. You are judged. And we say to these dear little ones, you are free because Jesus came to set you free. Enjoy the freedom from the one who loves you. Yes. Konke lebe kusibopho longavumelana nako, konke lebe kulahlekile ungavumelana nako, konke lebe kuboshiwe ungavumelana nako, sithi egameni la Jesu Kristu akusuba kwakho akusuke. We judge it and send it away egameni lika Jesu Kristu. Oh yes, thank you Spirit of the living God. Thank you breath of life. Thank you for breathing life. Live la nkulunkulu akubengilole liphilako. Thank you Jesus for it is done. Ngoba lokwendiwa nguwe. Akusiko lo yokwenda kusasa kude lo soyethathisa kuye. Kodwa umhlangano lo umele. It is done. And may your name be glorified. Ngesandla sakho lesingakafinyetwa. Asimnikete lithumo uNkulunkulu wethu ngekwethembeka nangobuhle bakhe. Oh yes, thank you Jesus. Thank you Lord. Oh yes. Thank you Jesus. Nikhululekile hambani nesibusiso saNkulunkulu. You are blessed abundantly. Enjoy blessing, enjoy life as the gift of the Lord. As the gift of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Ngicela sifunze ke Jakobe 2 verse 17 verse 22 na 26. Ngakho-ke nangabe kukholwa kona ngekwako kungenayo imisebenzi kufile. Khokho wethu Abrahama ngesikhathi anikela nga-Isaka umsa wakhe eladini, akazange yini emukelwe nguNkulunkulu ngekuthi ulungile ngemisebenzi. Njengoba umtimba ufile nawude umoya, ngalokufana nako nekukholwa nakude imisebenzi kufile. Yes. 22 mfunzile. Uyabona ke ukuthi kukholwa kwasebenta kanye nemisebenzi yakhe. Kukholwa kwasebenta nemisebenzi yakhe. Kukholwa kwasebenta. Kukholwa lokuthi imisebenzi kufile. Kukholwa kwasebenta nemisebenzi yakhe. Kukholwa. Lokukholwa ngilokubeka kukhuluma. Lokubeka kholelwa kuko. Lokubeka kukhuluma ngiko beka kholelwa kuko. Ungasho ukuthi uyakholwa ukuthi ungahamba ngendiza but ungahambi ngayo. Sengisho kuyigibela. But mase uthatha inyathelo
uthi sengiyothenga lithikithi ngiyogibela indiza lokukholwa sekuhambisana nekwenda sewuyakwenda lokhu bewukukhuluma lokukholwa kwahambisana nemisebenzi uNkulunkulu wathi number 1 uNkulunkulu wathi number 1 faith makes you an answer to your own prayers and somebody else's prayer. Liphuzu lesibili lamhla evikini leliphelile besikhuluma ngekuthi engage on acts of faith. Sathi faith is action based on hearing. Lamhla ke kukholwa kukwenta ube impendulo nasemithandazweni yakho kani futhi kukwenta ube impendulo nasemithandazweni yalabanye bantu emthandazweni yalabanye bantu buta kulaba labasanda ku-engage nje kakhulu kuthi bewuthandaza yini utakutshela ukuthi yes bese uyobuta kulona lamsoma kuthi bewuthandaza yini utawuthi yes kwase kwendekani wase uvunyelwa nginawo ukuthi niyathandzana. That was your answer to prayer. Loyo muntu loyo lena agcina nithi niyathandzana naye waba impendulo yakho yemthandazo. Kuyendeka wena ube impendulo yalomunye umuntu emthandazweni lobe kasona thandaza. KuJobe 1 verse 1 na verse 8 bese kuba nguMateyu 1 verse 18 na 19. Eveni lase Usi kwakunendvodza libito layo kunguJobe. Le ndvodza yayimsulwa ilungile futhi imesaba uNkulunkulu. Oh yes. Ikubalekela konke lokubi. Simakadzi wabuta Sathane wathi uyibonile yini ingceku yami Jobe? Kude namunye umumfu longamthola emhlabeni lufanana naye. Umsulwa ucotho ngenhlitiyo. Ungumumfu lowesaba uNkulunkulu nalokubalekekako lokubi. Yeah. Niyakhumbula mosikhona leli verse lelikhuluma ukuthi uma uNkulunkulu emengakithi ngubani longamelana nathi. Khona verse libheka ngalapho. Yeah. uNkulunkulu uyema nalolungile wakhe. La liBhayibheli lisitshela ngaJobe ukuthi uNkulunkulu uchazwa nguJobe ukuthi unjani. Ulungile. Akasoleki, akanacala. Ngiyacabanga ukuthi Sathane kahle kahle ekabone Jobe kumbe engayitolo. Wabona Jobe ake ngibekise ukuthi kumbe bekathethe nemkakhe. Wasuthi Sathane ngamthola. Angiyomceba kuNkulunkulu. Wathi uyefika kuNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu ume ngakuJobe. uNkulunkulu wayicala kuqala indzaba. Wathi yeSathane ake ngikutekele ngaJobe. Jobe ulungile. Akanacala. Umsulwa phambi kwami. Wathi Sathane sengiyibeka ngithini ke le ndobe ngithi ngitomceba ngayo. uNkulunkulu lo bekambonile Jobe akazange afune kuvumelana naSathane kula kuletha kuye ngaJobe. uNkulunkulu akasoze akuthengisa kuSathane. Akasoze. Ngeke uNkulunkulu akudayise kuSathane. Futhi akameli Sathane ukuthi uthini ngawe kuye. Ngoba yena uNkulunkulu unelutho ngawe.
ngemsebenzi lawendile Jesu lithi ngemnikelo munye he perfected. Manje Sathane ma accuser wena ufuna kuphikisa lo msebenzi waJesu. Lathi uNkulunkulu mosindvodzana yami seyukhiphile umhlatshelo yaba ngumhlatshelo yaba liwundlu lelisusa tono delive. Mosingemnikelo munye indvodzana yami has perfected bonke labetako. Makathi uthi bye Sathane athi nangibani uNkulunkulu athi no, the blood of my son has perfected. Indvodzana yami phela beyilungisa kona lokho. Akusekho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu. Akusekho kulahlwa. Ngiko ke si responda ngekuthi Nkosi angifuni ukuthi iphathela kahle ukuthi ngiphakamisela isondo lami ukuthi basesondweni lami bathi iphethe kahle. Kepha Nkosi angifuni ukukwendela phasi ngoba ungimelele. Sathane ube bathe bayi ngawe athi umbonile ke lamhla. Umbonile nje itolo ukuthi ulele kanjani. Athi uNkulunkulu yeSathane lo muntu lo umsulwa ublameless akanacala. Abe bathe uyawakha lo mubi athi ingadi yami ngiyadi yamthenga lo muntu uthengwe ngelinani lelikhulu. Angeke ngikudayisele yena akekho endalini sengamkhipha ngamthenga ngelinani lelikhulu. Jobe beka indvodza lemsulwa. Ake sibuke Joseph kuMateyu 1:18 uthini? Kutalwa kwaJesu Kristu kwaba njeke. Yes. Kwathi Maria unina asamiselwe Josefa wasengakahlangani. Watholakala asekhuleliswe ngumoya longcwele. Yes. Kepha Josefa indvodza yakhe abe ngumuntu lolungile akathandzanga kumthela ngelihlazo. Amen. Wacabanga asafuna kumlahla ngasenze. Josefa beka indvodza lelungile. Ngifuna sihlanganise ke Jobe beka indvodza lelungile. Josefa beka indvodza lelungile. Job was a righteous man. Joseph also was a righteous man. Kuyafanana lokuba righteous kwabo, lokulunga kwabo. Kuyafanana phambi kwaNkulunkulu. Josefa beka ngumuntu lowatiko umthetho. Bekati ukuthi umthetho uthini, adati ti prophet uthi kuthini. Beka mati umprofeti Isaya ukuthi lapha kunesiprophetho ukuthi intfombi iyawukhulelwa itale indvodzana. Josefa bekalungile bekawati umthetho waNkulunkulu alati liqiniso. Josefa ngiyamcabanga futhi bekathandaza athi Nkosi, we are looking forward to the day. Silinzele lisuku la kutawutalwa indvodzana khona italwe yintfombi lengatiwa. Kana Josefa sewu-engagile but uyathandaza Nkosi silinzele intfombi letawukhulelwa itali. Uyathandaza. Kwendekani mase kuphendula umthandazo? Sekusuke kukhulelwa le yakhe. Sekusuke kukhulelwa le yakhe. Ay, seniyamuva ke nyalo Josefa ukuthi Josefa yindvodza yakhe beba sengathathani but ngale kwelisiko labo vele bese kude reverse. He was more bese ligiya liyembili. Kepha Joseph indvodza yakhe noma boyfriend wakhe abe ngumuntu lolungile akathandzanga kumthela ngelihlazo. Wacabanga asafuna kumlahla ngasese. Awu Joseph sewusendana ngwebe uphakamisa tandla woda thumela Nkosi njengekusho kwakho kuIsaya thumela kuleyo ntfombi ayibambe elizulu ileyo ntfombi. Sekuyesuka sekwenteka ngala kamakhelwane. Joseph uthi ngahloleleka. uNkulunkulu
uyayiva imithandazo yethu ayiphendule kulesinye isikhathi uyiphendula ngekuthi atshele wena ukuthi nguwekelele ngifuna ube impendulo kulobo ukuthandaza ukuthandaza mangabe sekulukhuni kuwe kahle ubheke sekube lula kubani ubheke kube lula bani kuyingotana kuthandaza abazalwane kuyingotana ngutshela mbamba kunebungotana lamuhla kungendeka ucale kwesaba kuthandaza ngoba kungendeka lokhu lokuthandazela ukuthi akwenteke thy will be done Lord ayenteke insando yakho asuke Maria wakho akhulelwe hayi kanjalo bazalwane sewenca Maria sesendeka leso siprofeto but isuke lempendulo ibuye lakhaya angisasito tinyanga asito tangoma akusiyo imvama ukuthi uye sangomeni ningangibudisi ngathi ngani akusiyo imvama ukuthi uye sangomeni ishaye emathambo ngathi uloyo wangimi always kukhona lokuloyako except yona so nawe usathandaza ufuna kuba likhamba Nkosi be solution alivele likhambi asuke uNkulunkulu athi sengithuma wena kuthi kube nguwe lelikhambi mangabe ube nemcabango ukuthi le ndlu ingendeka wazi wayithandazela kusho ukuthi yes ingendeka ngako ke ngiyacela uhambe ungendele God is good ake sesive kuMateyu usahluko 9 bahlolele kanaba abafundi Mateyu usahluko 9 Jesu wahamba kusuka kuverse 35 kuya 38 thank you fundza ke sisi Jesu wahamba ajikeleda emadolobheni nasemitini yes abehamba afundzisa emasinagogeni abo yes ashumayela livangeli lembuso aphilisa nebantfu etifeni tabo tonke nasemikhuhlaneni letinhlobonhlobo yes nabona ticumbi tebantfu inhlitiyo yakhe yagcwala sihawu ngoba bebakhatsatekile bahlakatekile banjengetintfu letide umelusi yes ngako wase uthi kubafundzi bakhe kuvuna kukhulu kodwa tisebenti timbalwa ngako ke nxusani enkosini yekuvuna kutsi itfumele tisebenti ekuvunini kwayo hallelujah yes thank Jesus uthi niyabona sengibathandazele but batsinga umelusi these people are harassed kukhuluma umelusi lomkhulu uthi labantu batsinga umelusi azange bathi hayi kanti wendani Jesu yini umsebenzi wakho uthi Jesu kuze kube nesisombululo la hambani niyokhuleka ngoba kufuneka tisebenti akasho ukuthi kufuneka abazalwane but uthi kufuneka tisebenti ngiyabacabanga ke ngoba phela Jesu bekangakhulumeli ukuthi babothandaza ngalesibili sinemthandazo wethu njengelibandla ngalesibili Jesu bekangasho ukuthi nibothandaza ngalesibili ngicabanga sibeka batshela ukuthi hambani nyalo niyothandaza ngiyabacabanga bakolekana kumbe babambana ngetandla noma bahamba endzaweni bathandaza basho labakushoko Mozambique Russia Mozambique Ukraine come yeah bathandaza bathi mabathi amen kwase kuvela sahluko 10 uthini ke sahluko 10 verse 1 Jesu wase ubitela ndzawonye bafundzi bakhe labalishumi wabanika emandla etikwemimoya lemibi ekuthi bayikhiphe newekuphilisa tifo tonke nekugula konke niyayiva ke inkinga yemlothandazile
bathi nje mabathi amen wathi buyani la benithandaza nithini ukuthi abantu abaphile phuma emadimoni yes was okay maye nithandaze kamnanzi sengiyanithuma ke ukuthi nende lokube nikuthandazela mangabe bewuthandaza ungagathi sikwendeke bewuthandazelani why pray and not mean it uthi nyalo ke sengiyanithuma nithandaze kahle lokho kusho ke bazalwane ukuthi umthandazo wethu awusikahle until we are ready to be an answer to our own prayers until we are ready kumele uthi uthandaza uhluvula linye liso kuthi Nkosi kuthi awuthumi mina nje kunakho kuthi awuthumi mina nje Nkosi Jesu sewuyabathuma ke kuthi njengaloku bamve kahle okwasho ubuntu Nkosi yami athi sikuve kahle Nkosi sikuve kahle Nkosi njengaloku nako bebamve kahle ukuthi Jesu ufuna abasebenzi uthi Jesu ningive kahle akulunge etinzamo sengigace emajoka ngoba nine ningive kahle kunetinto ke latisho lebethi sisombululo singazubela kuverse bani nje awuthatha kuverse 8 verse 8 Philisani labagulako, nivuse labafile. yes Niphilise emalephelo, nikhiphe emadimoni. Nemukeliswe ngesihle. Ngako ke nani phanini ngesihle. ngiyacabanga nje engabe emehlo bekagijima athini philisani labagulako niphilise nalabo nebulephelo bacabanga sibuza umuntu wapi since abulephelo so uhamba nabo nawo uthi Jesu nibaphilise uthi nivuse nalabafile awucabanga mangabe bekuphuma imemedelo ku radio kuthi kufe bani ema radio aphele ama battery ngalelo langa ngoba ngilo wesaba Jesu ngathi udlala ngami ngeke ngikhona lento uyathi sithi singathandaza bese siphila kwangathi asikathandazi siphila ngathi asikathandazi uthi ke Jesu naku ke lento awukwenda Jesu akanawe manga kusho ukuthi makakusho ukuthi batawukwenda bekutawukwendeka mawufunza umbiko vele uyakhanda kwendeka naku ke verse bani kenyalo chubekela phambili ke sisi Ningayiphathi imali neligolide nelisiliva nemasendi emakhikhini enu. Ningaphathi ngisho nemgodla wendlela wekucela nemabhantshi lamabili neticatfulo nenfonga ngoba sisebenti sifanelwe kudla kwaso. Sisebenzi ake ngemabomu nje ngithi kancane ngithi hliphi kancane sisebenzi sifanelwe kudla kwaso akasho ukuthi umzalwane ufanelwe kudla kwakhe sisebenzi lokho kusho ukuthi wende kahle kuba ngumzalwane but bani ngumzalwane lo sebentako ngoba sisebenzi sifanelwe kudla kwaso watifaka kulomshikashika wekuthi Nkosi ngitawukwenda uba sisebenzi lesifanelwe kudla kwaso uba sisebenzi lesifanelwe kudla kwaso kube bengingasho ngithi sewufanele kuyawuvela efasteleni ngoba uyati ukuthi usisebenzi sasezulwini mangabe kunemafastelo ezulu nawe sewungahamba usho ukuthi Nkosi bengisebenta sengidovela efasteleni akasho ukuthi umzalwane ufanelwe sisebenzi sifanelwe liphakelo laso liyachubeka lithini ke Naningena emadolobheni noma emtini
nibofuna umumfu lotimisele kunemukela bese nihlala naye nize nihambe kuleyo ndzawo. Maningena edolobheni noma ningena emtini wanemukela nje ningamtshela ukuthi ntivakashi ngoba utawugadza athi nihamba nini uthi nibofike nihlale kuleyo ndzawo anzi uthi ningaphathi nelibhantshi utati bonela athi nishintsha ngani kusasa. Khumbula sisebenze sifanelwe imbadalo yaso. Uyamkhumbula athi uma Elijah ngaleli langa athi Elijah athi hamba sengitshele umfelokade ukuthi utakunaka. Ngitshela umfelokade ukuthi utakunaka. Mafika kwacala ngathi kuba nenkingana kunebulukhunyana. Kepha Elijah wadla onke emalanga ahleti lapho kwaze wahamba. uNkulunkulu akawacambe manga. Akawacambe manga. God never lies. Ngeke acambe manga. Ngeke usebende ngapaneni bakuholele bese usebenzela uNkulunkulu akakholeli. Laborers deserve their reward. Sisebenze sifanele imbadalo yaso. La ningena khona sengivesi bangelo landzelako sito ifike egcineni. Naningena kulowo muti nibobabingelela. Nangabe bantfu balowo muti banimukela. Shiyani sibusiso senu sekuthula sihlale khona. Yes. Kodwa nangabe abenimukeli sithatheni lesibusiso senu sibuyele kini. Monakalo. Asale siyibamba lapho sisi. Kwasho umfundisi webantu wathi sesiyawufunza next week angazaphele emavesi. Uthi banganemukeli shiyani ludwishi. Shiyani ludwishi banganemukeli. Uyabona lento ukuthi serious. Uthi banganemukeli nje kanite egameni lami. Shiyani tinkinga lapho. But banemukela. Nangena akusangeni nini kungena kuthula. Mangabe bekungasakhulunyiswana kuleli khaya kungena kwenu there shall be peace in that home. There'll be peace in that home. Mangabe bekusangene kungena mali ngenani indawo ngeke kube nesisombululo kulelo khaya. Imngani manemukelwa. Ingani manemukelwa. Jesu ke uthi kulabafunzi bakhe njengalokhu benithandaza hambani nibe impendvulo yemithandazo wenu. Yephetha kanjena ke kuwe nami lamuhla. Iphetha ngekuthi njengalokhu Jesu abona abantu bahlukubeteka baharassed bashaywa emoyeni wase uthi ngilokuthi bede umelusi wase uthi hambani ngiyanithuma ngoba naba abantu bahlakatekile lamhla kithi kusho ukuthi mangabe ubona abantu lekungazuthi bahlakatekile abana direction kungenteka Jesu uthuma wena kubo ukuthi ube sisombululo kubo. Angisoze ngalikhohlwa leliqiniso kumbe nawe liyakukhanyela ngalelinye ilanga. Wabona umuntu anatha akanathiswa abunanzi betshwala under harassment. Kukhona into lemshayako. Lo tshwala ubunathiswa ukuthi ufuna kweluswa. But lo melusi umelusa sikhashana. Kumelusa sikhashana. Uthi Jesu
These people are harassed. Kumbe emkhathini wabo bekunalabanye banathile bathakiwe. Wathi Jesu angasho ukuthi bukani bathakiwe. Uthi these people are harassed. They are under torment. Kukhona lokubashayako. Uthi sengiyanifuna. Inhlitiyo yami ayibi kahle. Mangenca kuleti ipoti. Khanze bani banyathelana. Ikakhulu ngeweekend. Khanze banyathelana. I see people who are harassed, not people who like alcohol. Ngibona abantu abahlukubetekile. Mawuke wahlala phasi nalabanye ngiyakhumbula kwaba nemikhankaso la bahamba labanye bashona le mabafika bacoca bakhulume ebhlungu babo wathi yathi kuthini bengingafuni ukuthetshwaleni kepha ngafika la ngoba kwethu umngane wathi kungangisita kunatha kuloko lokungishisako njalo mawubona sicuku sebantu sinatha nyalo sikhathi semagano mawubona abantu baphuza uphuzo lolunamandla cabanga ukuthi Nkosi kumbe labantu baharassed badzinga mina ngiyacabanga ukuthi kude into lemnanzi kunayinto nayi kona uNkulunkulu wangendela umusa angizange senginathi kumbe ke lo mntu uthi awadi mfundisi uyamisa ngwadi not you but ayikho into lemnanzi kunayinto nayi but umuntu maka harassed maka shaywa ubaleka kathi lahle nala abengeka gijima khona under normal circumstances manje lesitha masimgijimisa simlahla la angafuni kuthi bekangathi khanza khona because kunesitha lesifuna kuba nemandla etikwakhe njalo mawubona ngiyakholwa nathi bazalwane bakholwa abathandaza Nkosi khulula labanathako lamuhla uthi Jesu uthandaze kahle ngicela ungiyele kubo lamuhla kasho Jesu ukuthi hayi ngiyawuthumela a strong powerful evangelist lamuhla Jesu uthi I give you authority hamba but ungabatsheli ngetshwala babo ungasho ukuthi uyawudzakwa kuze kube nini bonakalisa luthando lwaNkulunkulu kuye waluva luthando lwasezulwini utakubona lekumele akuyekele waluva luthando lwaNkulunkulu wamnambitha uNkulunkulu utawubona sibe ngisolo ngidla doti nayi into sibili D70 mangabe ubona labantu laba baharassed ubokwadi ukuthi kushoda D70 ungathi hayi shothi itshwala semnengi kakhulu wabona banatha yathi ukuthi kushoda D70 hayi ukuthi kushoda abazalwane kushoda D70 mangabe kunebantu labalahlekile bebakholwa kumbe bamati uNkulunkulu sebalahlekile abasabonakali ungacabangi kakhulu ukuthi phela abantu vele bayawuthatha athi ingane kodaba esikhatsini tekugcina cha ubokwadi ukuthi uyabe kushoda belusi labafuna imvu lelahlekile ngoba uthe Jesu kwalahleka yinye ushiya 99 ayofuna leyo thwana mangabe kunetimvu letilahlekile kusho ukuthi kukhona belusi labashodako lamuhla kulowo mthandazo mangabe uke wathandaza wathi Nkosi labo lasebahlubukile ngiyacela babuye lamuhla Jesu uthi uthandaze kahle ngicela kube nguwe lo ngiyelako yes kuMakhosi ahluke 11 verse 24 liverse lekugcina ngci ngako ke ngithi kini konke leniyakucela ngemkhuleko
Kholwani ukuthi seninako. Amen. Niyawube seniyaphiwa ke. Kholwani ukuthi senakho. Mangabe bewucela abantu abangakholwa ukuthi bakholwe sewunabo. Mangabe ucela labahlubukile ukuthi babuye sewunabo. And you are the answer to their prayer. Wena uyimpendulo. Mangabe uke wathandaza mbamba sincerely uthi Nkosi ngiyacela. Live le Nkosi lithi niyawuba naloko lenikufisako. You shall have what you desire. When you stand and pray, you shall have what you desire. Mangabe kusifiso sakho vele uthi ubabone babuya, ubabone baphenduka, ubabone bakhululeka, ubabone bayekela tshwala, ubabone bayekela lokwana lokwa. Uthi uNkulunkulu, you shall have what you desire. Bese uthi uNkulunkulu, mangabe ukudesire mbamba, hamba khona. Hamba khona. Ngiyakholwa ngeke silingise Josepha. Lo abesu uyancikaza athi Nkosi kanunjani? Kanunjani? Sekuthiwa ukhulelwa lo wami nebe ngithanazela laba balabanye. Kwangathi besingeme esikhaleni lamhla. Stand in the need of prayer. Be an answer to the sick. Kulabo labagulako. Ngathi bewungathi Nkosi thuma mina. Noma ngithola munye kuleli viki Nkosi thuma mina. Ngimixela umthandazo. Mangabe ukhona lo salahlekile, lo ngasabonakali. Nkosi thuma mina. Ngifuna kuba ngimelusi. Nkosi awungikhombise laba nziyatelako la emgwaqweni. Bani lababonakalako ukuthi ngazi ukuthi ayikho kahle impilo. Yini aphike kuyinga la. Njalo ngimbona kuleli kona. Inkosi kumbe ithi nguwe lengunike emagunya ukuthi umsuse kuleli kona lela. Kukhona labacinzetelwe ngemadimoni. Nkosi thuma mina. Ngiyawuqosha emadimoni. Kukhululeke abantu bakho. Kunemakhaya lede kuthula. Uthide Jesu, likhaya lanemukela. There shall be peace in that home. Kusho ukuthi kungena kwetinyawo takho kuyawube kukungena kwekuthula. As long as kunemsindo nekucabana, uNkulunkulu wenda simemo ngawe. Uthi mawungangena kuleli khaya, utawukwenda umehluko. Kuyendeka ke sithumane emthandazweni. Nkosi Jesu hamba ubangenele, na Jesu athi hamba na ubangenele. Yes. But it's siyevana mos. Angithi na Jesu naye vele uyafuna nawe uyafuna ukuthi ahambe. Niyafunana ukuthi ningene. Sewuthi ke Jesu, let's go together. Let's go together. Wena utawubonakala, mina ngeke ngibonakale. Kepha ngidawube ngikhona nginawe. Lokhu lengithe kutawukwendeka, kutawukwendeka. Hallelujah, malibonge ligama leNkosi.